intare yiryamiye ubona yihonyora ntumenye yari ubona yasamye wiyumviye kumenya ivugi aze kukwereka yuko yasamye uwosanga n'umuntu uze yes. Yes, hello bakunzi ba Washington 10, hello bakunzi wa Angel Vanessa Lova aka akabidunga kabinonga katinga vegetarian kaput na mawara kumufaya. Hello bakunzi ba menya n'ibi media, hello bakunzi ba Blaze journalist kuva mu journalist international emblematique. Blaze journalist international emblematique akandaza kukamubaza anaha mu journalist mugenzanje mwamaze kubona jewe nyene ndi wa wundi Washington muzi ama ariko abagezaho amakuru mashasha amakuru agezweho patikanije mu journalist yavuye mu gisagara cya Bujumbura muri menya n'ibi media ari muri tuwa ya menya n'ibi media yamaze gushika hano mu gisagara cya Ngozi gutanyira naho twinyereza tanyerera acarondera intare y'umuji kugira ngo imufashe nyene kugira imwereke impano zitandukanye. Sinza gusimba sinza gusimba igihugu ngo nje mu kindi ntace mu kirere ahubwo turafise umutumire hano ari waza no kudushikiza byinshi ari nawe atunya twicatse hano ndaza kumubaza Blaze mubaze humwe tumenye impano yiyo Jensen ngo ndamuzi ko twamadukana ibiganiro byinshi hano mu gisagara cya Ngozi. Rero ntaraja kure ntarabarambira reka twakire umutumire gute musaza ni salamu umeze neza ntago kanye Blaze journalist wamwumvise namwumvise ariko menga ntavuga mubaze ikibazo ahubwo ikibazo ca mbere n'umunsi twakwakiriye mu bwami bwa menya n'ibi media no mu bwami bwa Washington 10 turashaka reba menye uwo twakiriye ninde widondore kameme abakozi oya twamwakiriye kubera iki twamwakiriye nk'umu artiste kuko ndikoresha kureta icyakora abartiste bari abajisha ibintu arabacapyi arabaririmbya abakenye bipfirije reka twumve wariya jewe uko bisanzwe nyine mu mazina y'abavyeyi banyitanza Nzambimana Edouard hari ukuntu wasanga abantu bagenda banyitira andi mazina atandukanye ko nk'ubu turi kumwe hano ashoboye kubona umuntu mpamagaye irindi zina utaruzi turi hariya naho kumva undi muntu yampamagaye irindi zina utaruzi urumve biragoye ariko gusa jewe izina ryanje nkoresha ni Jigalove mtoto wa Marekani nawe Jigalove hari hafi yo kwa Bajoro hariya kugatumba mugari urahazi ndahazi nzabunda Mutawaratembere Jigalove kubera Jigalove n'umva Jigalove menyereye nko ku memoire za mu memoire usanga aho ngo ni Jiga ngwizi so numva Jiga ina capacity y'ikintu umva chaza akamaro urumva wowe kuby'urukundo ufise amajiga si mu mamega n'amajiga urumva rero ukunda bose cyangwa ukunda abakobwa ko yana unyiteze ndamutumutu Blaze wamwumvise ni Jigalove Swagalove mtoto wa Marangara. Rero uyu mutipe je maze kumukoresha twamaze gukorana ibiganiro atari biki burya arakana ahora acisha amati intare yiryamiye ubona yihonyora ntumenye yari ubona yasamye wiyumviye kumenya ivugi aze kukwereka yuko yasamye uwosanga n'umuntu uze yes. Bakunzi bamenya n'ibi media bakunzi ba Washington 10 bakunze bibutanyerera bakunzi nkumbure ibikorwa byacu mwatubonye twicara hano heza muri hotel nziza cyane Sangwe de ushaka gufata gatutu ushaka nameze neza nyine baba twakiriye kugira ngo nkumbure twikore ibiganiro bituje hatuje kuri connection twimereye neza atakibazo na kibe twiteza. Namwumvise witwa Swagalove Jigalove mtoto wa Marangara ni umuririmbyi ni umurapere ni umuartiste na akora indirimbo muri rusangi. Reka nkumbure rero Jigalove mbere yuko twinjira mu kiganiro nyizina harayo nkumbure abatari bwa kubone kuri menya n'ibi media batarakubona kuri Washington 10 batakuzi. Reka rero ubu wabidonde mu buryo bw'amazina reka iyo tinze tuvuga ko umuntu ari umuririmbyi ashikiriza impamvu ukuntu aririmba bakumva ati iyi mpano niyo gukurikira ariko twebwe icyo tubasaba bagenzi b'Imana hari abantu basigaye bavyonda kuri subscribe ngo baduha amadolari yo yano kudutera intege
n'abantu basigaye bafyonda like ngo yango sinabifyonda ko ngo mani reka uwo mutima mubi ni ukudutera intege ni ukutwereka yuko ibyacu bikurikirana iyo ugize comment kubitagenze neza nahakurikira turakosora reka rero Jigarove nkumbure tumwakire mu kiganiro nyezina yerekane yuko ari umuririmbyi abantu murakoze cyane Ekaye mwengire gute kakakana kanyereye ikarize kasaraye kukwigica ndakahimukije usiwa abo bamaye gasopo unzibeshe ndakarya umucopo kandi akakana ntikibanira akagakunda nukwijamira turi kumwe kadusitarapo kukirori narakuye shapo n'imijipo ngo simuri depo usiwa abo basikari gato bazonyica babonye amafoto wamubizi intare yinumiye niwe yayo wamubizi ngo nihe reka ndakwatse akantu kamwe ndazi niba wari kurumviriza utarahandi vuga akantu kamwe wumvise mutende ngo akana ngo ni gato wabo ngo bazomwica babonye amafoto none nihe hatari muri de nihe hatari muri ghetto atari muri ghetto numve navuze ati rega yimungire gute kakana kanyihebeye rega yimungire gute kakana kanyihebeye karize kasaraye ko kwiyica ndagahemukiye usiwabo bamaye gasopo nzibeshe ndakarya umucopo ndakakana ntikibanida akagakunda nukwijamira turi kumwe kadusitarapo ukirori narakuye shapo n'imijipo ngo simuri depo usiwabo basikari gato bazonyica babonye amafoto wabivuze ako Jigarove Swagarove nkumbure jewe na jewe twatubanya ariko indirimbo nk'iyi sine bwayumve sinzi indirimbo yasohotse cyangwa ntirasohoka indirimbo yarasohotse indirimbo yateye navuga ati basi yaragerageje nanje cimpindura mu ibintu byinshi kubera indirimbo yarasohotse kiye ku maradiyo menshi bavuga indirimbo n'igishego nagomba nayikorera na video ariko cyagenda banci intege n'igishego urumve ngo aririmbye ngo ibintu ngo bimeze uko gusa janje indirimbo ndayikora je numva umenga ni fresh ngabo gusa sinzi bivanye na society umuntu bihari ibintu nyene by'abajournaliste ku maradiyo urumve radio zose usanga zifite condition zikorerako basi nk'akarero muno munsi ejo sindi indirimbo nakoranye na Bright on the beat nawe yari yankoreye indirimbo mugabe ejo hari umuntu nayihaye cambira ati indirimbo yawe kubera iwapi n'ubundi wongeye kuririmba vya bindi umva iyo ndirimbo nayo yarasohotse ariko gusa abantu benshi impamvu batarashoboye kuyimenya ni kubera bavuze ngo igishego kuvuga bake barayizi ariko gusa niyo mpamvu ntiyashoboye kumenyekana nk'uko nabishaka kubera lyrics yayo bavuze ngo igishego ariko gusa je sinzi umuntu indirimbo ifate ni nyinshi ariko gusa sinzi abantu ukuntu bagenda bakira ikintu gusa je nko ku ruhande kwanje nayanditse numva ari fresh test yayo numva ari fresh ja muri studio ndayirecordinga numva ari fresh isohotse n'abagenzi banje ho hagufi nagenda ndayibabambira ati bro indirimbo ni fresh mugabo gusa abandi bantu indirimbo siyo test yayo iri kiremegwa mu ndirimbo ziriko kimwe test nakuzahagarika bazoyivuga isanzwe ya ndirimbo yaba nari nk'umusitari amaze kumenyekana cyane nk'abandi buriya rutonde mwari kusanga bijya ndirimbo bahagaritse hajya muri kusanga umve gusa nazize underground Bawo tayagaritse wazize underground kuko yaba nari inzwi nk'abandi nk'iyaba ijya ndirimbo ari nka ya Ruvine cyangwa ari nk'iya Orege hajya mwari kuyisanga gusa kubera nanje nyene nyirawe nyihiringa wayi wayisohanye na video cyayo yasohotse uko nagomba gukora video ngomba nkore video rero abajournaliste bacaba guca intege none mane we nk'umujournaliste wo ku maradiyo cyangwa bigenga nkuko amaradiyo pana bigenga kuko naragiye ku muco indirimbo ngayikoreraho promotion kuri radiyo buntu ho rwazina ikindi kintu cyaho nyene bavuze ati bro ingoma yawe kweli natwe ndashaka kuba nagifunga ntigikunda ko ingoma yawe nigikunda hano hantu ko tuyivuze nivyo nari nteye ako bireze
indirimbo ngira ngo wayumvije je numvisemo akantu ngo si mwijipo ngo si mwidepo ni mwijipo hata kaka niko kantu wiceka yuko kuba karatumye indirimbo bavuga ko iri mwijipo cyangwa hari n'ibindi birenza urumva ijya ndirimbo sana urumva iyo ni couple ya kabiri igice cya kabiri cyayo iya mbere nayo ivuga gutya igice cya mbere nk'uwo dufasha na leta yanyu gutacayumvise neza yayo ivuga ati burya indirimbo ihagaze kuri leta akakana kankunda kubingi andi nanjye ndagakunda kubingi singisa ko singese habi kumwegera ndushimagiye akakana kankunda kubingi aho nyene rero ndafise ikibazo dukeya nshaka kukubaza Jigarove ni umwe mu bantu aho mperukino mu kwezi kwa mbere muri media tuyamenye n'ibimedia twarashoboye kukwakira mu bwami bwa radio Muco FM muri kumwe na Joropa mu kuva muri ujya munsi rutangiye mwoba mwarasambutse bimeze gute mwese ikora amadugiti cyaguye bimeze gute batwita Stone Family urumve famiye y'amabuye urumva gisambuka nanu wewe twasambutse cyari zigibombe none iyo ndirimbo wakoze ni wowe nyene cyangwa ni Joropa muri kumwe twebwe kuntu dukora dukora nyine nk'abantu bazi ubwenge abo muri Europa kujyanye kuvuga twebwe hanyuma tuzogira ikiduhuza kuvuga groupe yacu irafise stati yubakiye kuvuga umuntu wese aremerewe kuba yuko umuziki kuruhande rwiwe n'ubundi aremerewe kandi ikindi hakora umugabo ibikorwa byinshi tuba turi hamwe urumve kubera umwanya kuko nidukora bimwe n'ubu urumve Joropa ushoboye gusanga afise time nanje nko mucyo gihe ata time ifise usanga arafise inspiration y'ikintu nk'ubutumwa agomba gutanga muri iyo minsi nanje usanga time nayo ifise ifo kwiragenda muri street ubutumwa kabuha abantu bakabumva kandi nanje ni nkuko yone bimeze ifise time ntayaba afise ifo ko nanje ngenda ubwo butumwa kabuha abantu bakabumva nayo ubundi Stone Family nyene forever and ever none igikorwa gishasha giheruka kubahuza muri Stone Family niki igikorwa gishasha gihari giheruka kubahuza muheruka gukora giheruka kubihuza indirimbo bivuga nziza cyane ndetse neza ifite lyrics fresh indirimbo ikoze neza indirimbo bita bucana yandi yakorewe muri Eredestino ikorwa na CPG Pro uramuzi cyane best studio ya Eredestino gachakora Eredestino cyane ngomba sivyaye kubera cyemeruka rero CPG urumva no CPG nawe yarumve kubera CPG yakorera mu gisagara ca Bujumbura sinumva niyo mpamvu Eredestino sinzi gusa iyo ndirimbo yitwa gute bucana yandi uwo dukubitira aga freestyle gatoya k'ibyo waririmbye kujya kwitumukira kwisi n'umugisha ndikubaho neza n'imipango y'Imana n'inshuti yanjye yareka kwiheba integuro y'Imana ntawe zo gushika kuyo erega n'ukubona uburaruka bwirikwa igihe kigeze wowe uzotura kandi n'ukubona barakumikarito igihe kigeze by'amakumyate abo baguseka utamu musaka igihe kigeze uzotamu gorofa byo birasubimwe imwambikanye impeta izina rya Yesu ibyo muzabukana hoya mugenzi yoreka kwiheba reka guheranwa n'amacungu y'ubuzima jinawire kure namvura idahita bucana yandi ejo bisohinduka jinawire kure namvura idahita bucana yandi ejo bisohinduka yes iyo ndirimbo nibuka kumenga mwarayitanze kwa kapera muri radio Muco FM iyo ndirimbo yarangereza kuko nanjye ujya munsi wa butrane umunsi naziba ko urinze ubona kabugiza amahirwe ku mpera z'umwaka butrane ukaba invite kuri radio runaka gufunga urumva ubufunze umwaka muri moto kandi jewe nagomba nta nivyo narinze kandi hari hasigaye amasaha make kugira umunsi nta nivyo narinze hari hasigaye isaha imwe je no mise phone ngiye tugenda no musuriye mfite kuri radio konda
bamuza muradushimira leta isibogo yubaho n'abarongozi ba radio Sibogo ubundi Sibogo atigirishije n'umuntu mwiza atigirishije n'umuntu mwiza ko je sinabikeka yuko bya munsi nogenda kwirana yes ngira ngo mwabyumvise yuko twishakiye twoja muri mudu ugasanga no gutamba twatambye mwabonye yuko Breze journalist amashiya yatanguye gukoma oya kameme n'indi nibiroshe naje gusoma gakuru bunyene karyoshe muri yanditse ati burya umubu niwo murimbyi wa mbere kuko nawo wanka uririmbira ko nta muntu numwe adakoma amashi uwo muntu n'umufilote nyimbara umuhungu wa Socrate uwo muntu nyimbara umwana wa Socrate mu burinzi guca kushaka ubuwanka uvuga gute urakubita ukubitiye ukomera amashi yes mwabyumvise nk'umure ikiganiro mwacyumvise mwamwumvise mu Kigalove Squagalove niwe twakiriye muri Menyani Media niwe twakiriye muri Washington 10 niwe twakiriye Ibutanyerera ibintu bimeze neza Kigalove uraje kutubwira ku by'indirimbo ya Nkumba taho yashitse bivanye n'uko abantu bakwimvira kutayiko bivanye n'uko Nkumba yashobora kuba bakwimvira kutayiko kubera bashaka utera imbere kuko uririmba bumva mwishe nyine atahuraje bavuga ati urizira umugabo gusa burya umuririmbyi ko aririmba arafise inspiration arafise ko hanura kandi acisha kure ubuntu yamaze gutanga isiguro abakurikirana ibiganiro bamenya ati we yashaka kuvuga iki bagasobanukira mumbure bamwe bariko barumva insiguro y'indirimbo waririmbye bakavuga ngo imishego icyo yarivuye nkumbure iyo ndirimbo mu ncamake imbere yuko tuja ku yindi ndirimbo wavuze shasha makwanye na Bright mugana yo nyene nkumbure baraye baguciye intege iyo ndirimbo mu ncamake yari ifise ubutumwa bubi urumva iyo ndirimbo gucana yandi akakana kavuga ko ndakangunda umve sasa ijya ndirimbo yari true story uriya cyuko mumeze keshi ashe kubona muri senameze n'atatu ariko ndaje muri stu uriya keshi true story keshi bizonda kwanda vuga mu bwate akana kangunda kuri warafashwe kari gahari kari gahari kandi ibyo naririmbye byose byari ibintu byaba nyine yari umve yari nk'ifilime urumva nyine donc urumva niyo mpamvu mbateka akana kangunda kuri kandi nani nakunda kuri kumwegera ndabye nabi umve ari ukuntu nyine nabona ibintu ariko biragenda amavuga ati amanya muri PG ya danje usanga none ukomeze kandi shaho burya uyu muntu nabwo avuze arimba true story burya ibintu bayarimbye abantu benshi arakana nyene kakwikwega ko nawe ndazi nikabuze mbere Joroba mvugire kuri mikro zamenya n'irime ndi umusore yisumira yigaburira kandi umuseribateri jewe hakazogira umukobwa azavuga ko ari umusheri wanje kiretse bamwe bashaka gucreya base azavuga ngo nkuko ariko gusa je ntawo hari nakana kagukunda kuri basi bize kuko nawe katagukwegera ko utakakunda wewe uririmbye uririmba ngo nawe ndagakunda ko nanagahe yota ko bakunda ko sinibaza kuko nta bwiza mfise nta mahera mfise nta kintu na kimwe mfise umukobwa ushobora kuvuga ngo aravuze nta bwiza ufise uri kurabesha aho nyene ngaho uratutse n'Imana oya ubwiza abakobwa bakunda ubwiza n'ubu ni mu mufuko ayo uyu twomukote nagiye wasanga aho kana kamukuza atari abastire yambaye cyo kuvuga ko umuntu umuhungu icyambere umukobwa n'umuhungu akunda ibyo abona umukobwa nawe agakunda ibyo yumva gusa ntibaza nta bintu mfise udafise wowe bakunze bamenya n'imedi reka je nikore ikiganiro utwo twana jewe ndazi nzotubona muri komante y'ikiganiro cya menya n'imedi abo uri kurahemukira ndazi bazonyandikira bamwe imbogisi kuko turanavugana ubu ndamenyutse arabambaza ati umuhungu ayambuka ingozi bite byiwe ndahira hanyuma rero reka twigire Kigalove nagize ikiganiro nigire kwihigira uturayi indirimbo irabaye swata mugabo numvise ko waragiye kuko ibyimbo byakuvuyemo no mu myaka ibiri uvuga ati aka kana ndazi indirimbo karaye yumvise kandi kavuga ati ujye umuhungu yambwiye ko no mukwegera urasohoye indi ndirimbo hamwe na Bright Pro iyo ndirimbo yo Nkumbure twaza kuyimenya gutegabasha nayo Nkumbure hafi ducishita ko twumve ko twoza kumva katari miji katari video urumve hagati y'ivyo nyuma y'iyo ndirimbo hari umuntu je kiri kwishuri sana bwa mu kintu n'itabu kigozi
ntabwo ndi nkandagira bitaro waje ku ishuri hariho amakrebe akunda kunyikorako nyene numva ku mashuri usanga ibintu vy'amakrebe ashobora akunda gusanga muri krebe rero krebe bita CNV communication non violente kuvuga narakunda kuba ndiko ndaririmbamwo ntabwo gutuma mu bantu bijanye n'imvugo nziza ibereye imvugo iremesha idakomeretsa kuvuga mw'iyo krebe kenshi twatanguye tuyiga bavuga ibintu by'imvugo tuvuga hariho imvugo ishoboye kuremera umuntu icyizere n'iyindi rero iciza ahubwo imuhubura kuvuga kenshi rero twaca bakompara ku bikoko bibiri imbwebwe na musumbarembo hano hari igikoko nk'ubu gihagaze uca usanga gisumbiye etaje icyo bita musumbarembo n'imbwebwe ntawe utayizi tuvuga rero n'imbwebwe rero batubwira ati imbwebwe ahantu iri hamugwamo imbwebwe ahantu iri ni amahoro ariko umusumbarembo wo ahantu uri harangwa amahoro kandi n'ikimenyamenye umusumbarembo ahantu uri uri mu ishyamba hagize ikintu gitera kugira ngo gihungabanye tujya tundi dukoko duto umusumbarembo ikintu ukora cugira kri zijya kri des animaux cuburira twa dukoko duto tukinyegesha cyangwa swati tukinyegeza cyangwa tugahunga ari biguruka bikaguruka ivyiruka bikiruka kandi uwo musumbaremba bawufata nk'ifumbire mu kibano kuko uriye urabona karya gashubu ntajya uriye kajya kabaga ubwo nyene ucubona kongeye gutoha kurya nyene urumve iyo kribe nuko rero byari bimeze urumve je nko muri itabu narindi nk'umwambasaderi wabo waraye nabwo ndiko ndiyemera byo kuririmba ko nari mfise y'indirimbo barayiririmba abantu bose kabisa bateze urumve rero hariho umwarimu yari yarambwira ati wewe uzotegura indirimbo ya fresh uzoyikorera tuyikore na video umwarimu rero amaze kumva iyo ndirimbo yako kana rero ngo wumvise ibintu byose twavuganye cyangwa kuzana ngo indirimbo mbi zidafise impanuro mu bantu byose ibyo cyambwira ati we rero andika indirimbo ijanye n'ishure bwabo abanyeshuri bagira ku ishuri bari kuririmba hamwe indirimbo ndagufasha tuyigire indirimbo sinabaye nkironka kandi yo kuyigira twagumye ne uko ambaza nambwira ati indirimbo n'umwe noyigira maka ngabo cyarangiye n'indirimbo nayikoze kubera narabona ko umenga agomba kumanaginga ubwo nanje nkaraba iyo ndirimbo nkaca ndaba n'ibintu biri ubu kuvuga ati je wapipe navuga ati nawe yoshike foke ndirimbo izi ndirimbo nyene ziharawe mu bajene bumva kugira ngo nanje ndabe ko nova kuri step ndiko nkagira kirindi byose rero birangira iyo management yiwe ntayirose numviro nuko byagenze nyuma yaho rero naciye mvuga ati je nacu cereka nigumire muri iyo option ndimo so mu nyuma ngenda mu kwa Bright ngiye kwa Bright muri studio yiwe bisanzwe kuko jiyo ngoma kuyikora na Bright je nta gahunda twari dufitanye bwo kuyikora je nagiye muri studio ne mu kwikoreza bisanzwe usanga Bright ariyo ngira ati iyi beat urayumva usanga rikavuza beat ngira ati je beat urayumva niya dance ngira ati yumviye ko iririmbira ndambara igitero ivuza indirimbo yene cyangwa ishyira ku kijambo numva rero indirimbo yene nyene hasi irikirasona ukuntu ndamubwira ati we rero ibyo twasizemo banza bifute ndumva ndi muri mood ya fresh arambwira ati ne urumva yuko bino bintu waririmbye wagira kwisura ndamubwira ati none ko nari hano hari ikina wabonye twari kumejya ariko ndimo mama tiwe futa cyisubize bibyo nyene neza kirafuta indirimbo ndasubiramo neza nyine cyagenda neza nikoreye indirimbo gusohoka neza gutya uko ndibuka iyo ndirimbo uwo mwanya arambwira ati none tuyite gute ambwira ati indirimbo nta zina ryayo birazi gusa rofe urayumva igitero cya mbere uracyumva n'icya kabiri uracyumva indirimbo yipanga uko izina ryayo rizoza nyine kandi rizova muri rofe indirimbo yarayipanze pole numva arantelefone ati ngo rero indirimbo ndayumviriza tuvuga ati indirimbo uko rero izina ryayo ni umunani turayitiziho
ndimbura cyane ishobora sine iyo ngoma je nta mipango yiwe twari dufitanye mu zo zawo yamaye beat iza yarasohotse indirimbo yarasohotse umuntu ashobora nko kuyumviza nayo nkumbure n'ahasanzwe ahasohokera izi zakana zose twumvise nkabwiraja kuri YouTube nabyaje kuri YouTube ifise uko gusa yarasohotse muri site wayikuye umwanya n'umwanya ashobora kuzisaka ubu bakumviza message za nkumbure utanga message gusa zirimo ariko si za message bitetse baba abantu babitinze bibiki message yene basi bivanye n'ukundi kuntu umve ibintu biragaruka kuko ujya no mu rusengero mu misa abantu ntibumva ijambo ry'Imana kumwe ari umuntu aba nyambo hose rero metse sofu mu amizire mu gidini cy'imizire mu mene y'umuntu yakorera ubwato burya keshira amajori dusanga bambaye bose n'amakanzu burya bigoro nyimba ari biremba n'amakamba y'amakaruwari sinzi ubona nko muri Katolika Pentecote hehe bambaye gutandukanye usanga abantu bambaye gutandukanye bumve niyo message rero mu ndirimbo bateba muzosanga ari message abandi nabo usanga atari message abandi nabo usanga ari message basi zo kwihapure wiryohererwa bivanye n'uwo muri none uko bimeze amamona mirero kigalope tukingaho nyene turiko turaja ku musozo w'ikiganiro kuko urabona ko umwanya ari munini turashaka utubwire none wewe ikindi gikorwa gishasha utegekanya kuguhana byari uzabikora bo cyangwa uzabari ingoma yawe wenyine nivyo sinoshoboka ndabimenya kubera nk'ubu urashoboye kubona tuvuye hano gace tugenda kwiyoporera ingoma no mu muji numve nk'ubu sinobwira ngo ndafise ingoma ya nyene cyangwa ngo n'undi muntu ya numve twe gusa ikintu twe dukora twe twama turi pre we n'ubiyongoze tugiye n'undihira ingoma ubu nyene sohoka ndirimbi erega hariho hari ukuntu basa abantu usanga bafise tara mugabo acaba impact imwe kandi abantu benshi impact ibimwe ni iki n'ubukene nyene kigaro kirekiraho sinzi ko ajoro bafise kandi kajambo yari kukubaza ariko je amapara ibikorwa vyawe twari kukiba ariko ndumva kumengana iki kiganiro ariko vuba nibaza ko dusubira kugira ngo kubera je nk'ubu nk'umuntu nyene nta no kunono nabivuga uvuga umutwe wanje basi ubuze n'imitwe y'ubutunzi bwabi ibintu byinshi cyane ya amafonishi ni kwa kunda yaba hip hop yaba reggae yaba R&B yaba Jensha kukurita gafoga sikatoa kara teka sinumere oya ntacho bakunzi bamenya ni media bakunzi ba Washington reka turiko turarangiza ikiganiro nkumbure Breze ni bavuze ati ndashaka kumubitira gafro karabu je ndamuzimu uyu rindira gatoyi rindira reka ndamuhe ntari ndakwiyumbiye andika jenda ndika nukudapa jenda rapa siniko ndiyemera nima ntibyemera je nambalida rapa sinambalida bagemo nifuka imistari sinifuka n'igikwemu ndoto buri munsi ndotanganiriza mike tagetiyo nta yindi n'ugutuma mu bafana abana ku mihanda bavuga Chigalof Endumiwe Joropa hanyuma ikibazo sibakubaza yochakomora Yes bakunzi bacu bakunzi bamenya n'image bakunzi ba Washington bakunzi ba Jigalove Squagalove bakunzi nkumure ba bino bikorwa duterama nako twumva impano hirya no hino twamaze kubona icyaba diaspora bo twari duhanze kamaso kiragoye icyabene wacu tubona ubatse ama etage twatuzi ko adufasha biragoye mugabo we bishika ukagura amamega reka tugusabe commentaire abone agupyo ndabone ho mbona umengo biragoye mugabo atanzigo uzobicyonde mugabo reka tugusabe utera intege no muji wacu utera intege menya ni media nabandi batanguye uku buke gato karakura ubageze ku ntambwe natwe urashobora kudukuza aho bakurikiranye kino kiganiro urashobora gukuza Jigalove tumbure imbere yuko turangiza ikiganiro jewe hari amakuru numvise yuko ganiraza kare kazusaka yuko ngo uyu mwaka budashobora kuboneka ngo mu bikorwa byo ngabivanye nuko ngo indirimbo agiye ukora baguca intege nibyo cyangwe hari yindi nzira nandi birashika nyine kubera umve ko zindirimbo zibiri zose bavango hari indi gishego abo gushigikiye kugira ngo zipushinge zigere ku gacha umva ngo wapi wari gishego umve nubu no kumvisha audio
arungikiwe no mu DJ wo kw'iradiyo sindayivuze izina gusa ni radiyo nikorera mu gisagara cya Ngozi yambwiye ati indirimbo yawe kubera aya majambo n'aya n'aya tumutamu tisori kweri je nta kintu nagufashako avuga ati nakundi urumva indirimbo zibiri zose uko none bashaka ndirimbi ako nyene jewe mugabo ayo akabazo nagiye njaniranye ndimbo kubi numvisemo kandi nyene akantu wanashaka kuba kwigishego ka depo ko ka depo atari mwijipo cyangwa ko mwijipo atari muri depo sinzi indirimbo nanagerageje numveka kandi kantu niyo ndirimbo igira kabiri nashatse kumviza ko harimo nk'agatero wabarabayemo akantu ko kagucira intege nakawuzi sinzi yuko bikunda tugiye kurangiza yuko bicishiza ko nk'agatero kamwe bibaza ko babariteze okay isheri wanje nyekera isheri wanje mohera isheri wanje nyekera wenda ifanira iyo ndaye nakubonye ni amaso yanje aragwara indaye numvise ako kajwi kawe amaso yanje aragwara iyo ndaye utamuzeko ikumubiri wanje mera fofo turi kumwe mba numva ndihaji babara iyo ngiye bayi baby we nukuri ndagukunda shaka ko nawewe wobimbwira sindi bisiri baby imakisije sindi bisiri baby imakisije iwe watumye futa za nimero isaba abandi batagira itero Karo kifato nikirara aranyandikira je nkagara abo bashaka kunyiharasa arikera baby utarasa baby I will never forget you I will never forget you you and I forever you and I forever you and I forever baby you and I forever yes mvuge iki ko jewe ngaho atakomantere bwa mbere numvisemo akantu karancanga mugabo iyi ndirimbo mengo bref ikashurangiza ikiganiro nk'umure nimbari ya bakunzi bamenya n'ibi media abakunzi ba Washington 10 bakunzi ba Gigalove turashaka ko Gigalove nawe yogira akajambo kagasoma karudi asigaranye n'abakunzi bacu ikintu musigaranye abakunzi bacu cyangwa abakunzi baje muri make abantu kuri inzigo ko sinzi mu Rwanda indirimbo bakora turazumva kandi ziravuzwa ngo twebwe no turakora indirimbo bacabumva happy urumva kuno sinzi ngira n'igihe kitaragira ngira ntiturajijuka ariko gusa repore ko gusa cy'ikintu nzi nuko ari abantu turiko tuzira ubuki kubura basi support cyangwa se kubura management kuko webbase uri journalist kemaze kwandika titre nyinshi zindi vuga basi cyo mwanya kesha hose mbandi kesha mbandi kandi yo mve gusa nta parara y'umuziki zombona oya ko gusa nijyagiye kuyadumve esi Bob rambiye ngumenga ngo nta vibe ufise ndasiho ndi ugira ati je ni comedy ariko gusa cemeze nko bureta ubonye bwiberengaho burambaraye nyene ukujya kumureta mumeze kugira ko ubwifutse butokuvuruga gutera yashuresha rero nanje burya ni komeza burya je kishi bishyitse ukanyitereza ati twirimbe cyangwa tugira iki umuco mbono wandiwe ama rero kunzi banje peace and love hari ibikorwa byabashobora kubitora he bavyanje je kuri YouTube ni ofise indirimbo imwe siko ndabeshe urumve nawe yateye utwatsi niho yari ubwo umuntu ari kumviza ikiganiro andika Gigalove YouTube wandike kubi by Gigalove ukibona n'indirimbo iriko ko kuvuga ko ari izo ndirimbo maze gukora maze gukora indirimbo nyinshi cyane kandi nkunda cyakora so niyo ndirimbo mu minsi yinyegera ayikorewe muri Bright Records ayo mu minsi ndashoboye kuyishyira kuri YouTube Imana bikunze nyene twese murakoze ya thanks sana bakunze bamenya n'ibi media bakunze Washington 10 mugume ni kwa kundi hahandi mudusupportinga kwa kundi stay tuned kuri izi mbonesha kure zacu